Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ki Samla ka Voice of the People Party Youth Wing West Jaintia Hills District Kilalet Banpan ka Jingshai no Deputy Commissioner ka West Jaintia Hills District halor ka Jingmi RCN number ha ka Resort LDA ka District Selection Committee ka Barangshen. Haba ka seng kam shum la yakendo yo Deputy Commissioner Banpan Jingshai kalabu no da ka Jingtho. Kublish bun piwro I nagalianga VPP Youth Wing West Jaintia Hills District da yu begini result yang DSC wadang mi kedua arba sumberek waman le iju roll number arsin mi ge the one CDC kwa yu cham DC de yo ai we cham o the chithi de bu I we to begini kwa ite jing pechi ne yi ga te ga daw no the du pem yo yu cham DC la the ni kam la dang bu din ga de chma to kam de yu wa de mi result nin mo nombta ga DSC LDA or the you wa MK error wa mi at ki haju I roll number kani man ko kajing senyau pula we kam chu em ko kajing senyau khia I kam ki youth wing yang ko VP na West Jaintia how em kam kili bo I udak jingkeli wa common na se kani kajing kala kani kajing bakla ko wa bo katak jingkeli I wa common kani ka authorities yung ka DSC committee wo penting kena aku pada check mah yaki exam yaki paper exam we hakaju upor le ketika operasi lene kajing buat klik lene ke responsibility nak kliam ki kamu penting kena ki supaya pa auto buat le sikit ki lene buat le ki di check aku kom ku chi ko tani ko to check we kam jo le boy pun em kata jingkeli hai le boy pun kita ki applicants ki wat top ha exam henry haka result one membi ke pertuk ki ki le ni ke roll number ki ki kata to ko em kata jing senyau saukhia hai kam ki youth wing ini ko